thobela auspo bona Puela. le melela puela Give Madam Speaker. let them speaker ya go taba Yeah. Banna ba mashela go fisha, mashela bogale, mashela go tura, mashela go se galoge, mashela go se lahle sebopego. Mphele le tsogile botse. Shiao bana ba se bata gomo Yeah. ke le foke ka boditsi Yeah. ke le magola tseleng kere mo bu ba re ga o te gate bana ba khoshi Yeah. mo bu gata ke beng ba ga bona Aha. go rialo ke tamisha moshate ya ba kone a khoshi ra kgwedi ya nokeng Yeah. ka nyana na pia ngwato Yeah. mongaka ke motho ka wemi Yeah. wa re bushara ya bushega Ah, ke tamisha mosadi ya ka bua ga le bana le mme Yeah. ka moka le ba latedi ka moka fasela ra kgwadi ke ena magola tseleng Yeah. nka tlogela bua le ne thi Yeah. le kgajedi jaaka ka fale khoni le kgajedi ya ka fale Madam Speaker Yeah. ke re bana ba khoshi shia wa mabotse go hloka sela Mara nna ke sa le mo mosading wa gago monna o rata mosadi wa gago a sa le ke tsamaye a sa ka ka bona monna o rata mosadi ya ge so gane mosadi yago o mošereka ke mama go batabetšwa kae no mosadi ya ka ke ya morata mogashi ya o nthegile mageng a mmalwa a se ke a ntšhiroga ge dilo di tanfola ya a se ka a nkatoga ge di ra di ntsogela maatla goba dilo ga di sa tlhodile ga botse bophelong mpatamela mabakeng ka moka ya gopola mogaši gore ga o ka hwetša thego ya go motho o khutlelela go le yena bošego le mosegare ya batho ba ba leng mo tseleng le ge ba ka go nyatša ba go nyefola mara ga o ka hwetša thego Yeah. go mohumagadi wa gago a go fela re mogatšaka go tloloka tše re di labalabelago mo bophelong Yeah. re tla kgona go di fitlhelela O ka nnete. o kwa o matlafetše o tlo matlafala ka nnete ga o nete go fetsa eo ke re bošweu bo Madam Speaker ke a bona o apere thopo e tšhweu ke tshepe gore borego bo bošweu ka bokgona wa ba o moskono ka mokgo go tshwana le moruti wa diguši he mona bošweu moruti o rara wa tlotša ke sengwenyana bošweu bo gape o bethile all white me sala ka tsoga ke tsoga tere ya masaka bo apere ke sa ta gwate ke let them speaker le meeting le ausco ga o yo go ikgwatha a le ya ka di tsene ka potleng diatla di tsene ka potleng but ang kono re botša ga botsebotse taba tše tša mašela tše o tswa kae le tšona re thome ka wena ke go leboge le nethi ya ke be ke leboge le batheletši ba thobela FM lebile ke be ke retele remi riba accountant ya re tlišitšeng mo ya ke re photograph šaka jang gape ke a bona o tlile camera tše ke three motho wa mannete camera ke tše tharo ka mo motšhineng ya ke ba leboge ka mokgo ba mphanthego ka ona ya tabe ya dikota ke tswa le yona ke nyantše letsweleng ya ke itse ke sa le mola sekonthari mola bo malome bo abuti ba sa le sekolo Oh, yeah. ba ntlelela aparo tšela tša go turu wa ditse ba dipepe ebe ke a e bona di-4 by 4 ba ra se borego ke lesaka la lenamune ya ke a e tseba nke ngwe mana ya ya ka yona nako ela gane a e agela ka mogopolong o go ya fitlha le lehono le mpona ke tia kota le gono ke dikutšhila bona ya ke o lebeletše man plake ka mo thobela FM bošweu fela botšieletše ke lengwelo ile ka mo thobela FM Briano, are live mo kae? Okay, Briano Vitisol mo TikTok ra leboga ka nnete. Wena o kono re botša le šila le tswa ka le mašila ke a le tseba mane le tswile man le o tsa ke kwešiši man. e a tšhepeleni wa fepa botšhapotšhoro ke botšhwe botse mamorei moruti ya dikota Ya. batho ba bantšhi kere ba re botse re kopane mo social media Ya. moruti ya dikota kgale ke mo tseba Ah. ke nagana ke bo 2007 or 8 Ya. ya ga ke thoma go kopana le moruti ya dikota Oh yeah. a sa rata dikgabela nna a se nna setšhepi nna nna ke sefepi ke seswanedi Sefepi. ke tseba monna a tšhepa ka dikobo le maketšea
batho šiba ba tšhepha ka diaparo nna ke tseba monna e le sethaga kua malaong a tšhepha mpeteng wa iba ke re moruti nna ka se ele dithing ka se mo phiriše nna go ya ka nna motho mo le mongwe o ne le se a se ratang and motho mo le mongwe o latela se a se ratang ga e le gore tšeo ke tšee di mo kgotsofatšang ke tšee di mo kgotsofatšang mara nna ke kgotsofatša ke kona and lene o kgotsofatša ke se sengwe se a se tsebang and if se kgotsofatša lene ke tlo mo support-a mokgotsi a tla go support-a sepa ke tšhepe o tšhone ke ka lebelaga aowa le nna ko ganetse ngwane kgoši nna ke re ga o reka pantala nnane ke reka tshipi ya nnene ya maswi gore nane ke re nnene namara leni nna ke nagana gore mengwaga ke ne le yona ke e mogolo ga ke sa le typa go ka reka nnene ke fetile ko ga ke nyako gore ke gola sasa ngwana ke ba re o ne le 5 years ga e kgonagale ke sa nyore ga ke gola sasa e le gore ngwana ka o wa engineer gore ke mara moparo ka re ile a tshwara lotho mane a sa ka wa e tshwara aparo ke ga o di rata nto ngwe le ngwe ga o e rata o tlo no e kry-a ka ba go kokotletša wa kokotletša and nto golo ke gore o santse o kwešiša gore tšhelete ga o e swara o e boloke o reke se o se ratang and then go tšhepa mo ga rena lene ga se taba gore re santse gore re tlogile bana re ba latlhe ba se ka sekolong ka gore sekolo ke sona se fang tšhelete ntšhi gore o tlo kgone go tšhepa ya sekolo ke sona o nnete ya feta eo re tlo feta ka fa papatšong ge re boa re je go dira semaka go mongwe wa baetapele ba rena ba re na go le bona po province ya Limpopo wa go la go tšhetšhina le gono re feta ka fa re a boa ya re ka re fela motho mo re godiše mmeyara ke tsela le dula kae gae ba re dibuši ba dikota nna ke ile makhuthamang mmeyara ke mang ka fane ke mogaladi a hlabirwa e le maina mahula yo ke tšatši la gago la matswalo happy birthday mama happy birthday go gola mogaladi ya hlabirwa mokgotsi yaka tšhou ya mmakabeta ke lerwele mma gore na mosadi ya go swara thipa ka mogaleng nna mogale ya dikene gore a botsiwa le thata gore bana ba motho ba bula ba ratana go buala ka oli e kgethwa e botse ye e elela go maledung a rone ke ya go tshepa ke ya tseba gore mosadisadi wa thethwa letlopo o matlho a ditswara re batho ka wene o rebelege modimo šogo happy birthday mmeyara maena bahula o gole o gole CIC Julius Malema le wena wa gola tšetšhile le gona gola o gole le gona social media ba le humana kae ba tšheletše ba rena go social media mafaratlhatlheng ka moka bo ka no re moruti ya dikota mafaratlhatlheng ka moruti wa dikota o gona ya wa re moruti ya dikota wa re mphela o feditše o tlo ba hwetša bašimane ba le mpopo shampopo banna ba dinene le dinane nene le nnane nna ke ja go ka ratora mabedi ke re gape tangi lady t tangi auskoni tangi madam speaker kere tangi remiriwa accountant le ka Bronx remiriwa ke go bona monna bana ba kgoši ba re kgolo mo e gatileng le nyane tla gata ke le magola tseleng ke re ba swa rateng meetse re hlapeng tabe ya gole ga le ile medirong le nno mabuala lewe batswadi ba lena ebile ba tšhaba le go ya medirong ka gore wa go fihla kua batho ba go taboga ba re moramammantsho go hlakahlakane go ba o eno o roga mmago baswa ande tabe kgolo e ke kgalang baswa baswa ba bantši ba ne mona especially ba batlalo la rena le lesole mare kwa rena ko go a thekana mo social media ga ratane ke re modimo nke a le rapedišeng a le rapelelelebele lerato lekgetlha le ditšhefi ka dipotleng mo madualeng baswa boela morago ke le magola tseleng re leboga magalabe re leboga madam speaker re leboga Kondieva the honorable Briano the great re leboga ka nnete le ke le tšama le sa le moe ba le ba fela be ka mabotse